I pozdrav svima ljudi, ovdje je Anel, a s nama nije Lio, ali kao što vidite, sad smo u green screenu i... Da, sada plivamo u vodi, sad smo u vodi, u pomoć, u vodi smo, nećemo, okej. Korona. Peče, sad smo... Okej, nije mogla biti gluplje intro, uglavnom, osim svega toga, danas smo se vratili da igramo Piggy. Okej, ja u mom životu prvi put igramo Piggy u Robloxu. I znači, koliko sam ja skužila, to je nešto slično Gren, idi, moramo bježati od ove tu. Vidite je, tamo. Ja mislim da je to ona, da. Piggy, idemo kod nje. O bože, nećemo ići kod nje. Piggy, pjevaj. Piggy, tu sam. Piggy. Ej. Čuješ ti? Super, jer čujete kako pjeva? Dobro zna pjevat naša. Ok, šta sad? Aha, sad ih možemo gledati, ali mi nećemo gledati, tako da idemo mi... A to baš cijeli Peppa Pig ovo. Pa viš, taman onda znaju pjevat. Dobro, vidimo se na drugu partiju. Opet smo krenuli, promijenili mapu, sad smo u nekom Luna Parku. I opet moramo bježiti. Ova tu bježi, ja se nadam da ne bježi jer je vidjela nekog. Ajmo to. Šu? Da, dim je meni mač. Bože, mač i ja isto smotana. Ok. Ne znam šta raditi. Želim naći nekoga. Alo, blokirana sam. Ma sam smotana tu staklo. Bravo ja. Ok, ovdje mi malo blokira, zato oprostite. Ali idemo tražiti naši ovi tu. Zato jer da. Brate mi je možda se uplašila. Vidi kako pi... I'm Peppa Pig. Ovdje je, ja to nisam vidjela. Ovdje je, vrti se oko mene. Jel čujete pjesmu? Svaki put kada se čuje pjesma, znači da sve bliže i bliže nama. I sad se čuje jako pjesma, brate mili tamo. Vidite kako se čuje pjesma. Ja isto spontano se približavam. Ej, čao. Ako ja prođem ovako, ništa neće biti. Ok. Alo? Piggy? Kaži mi nešto. Ej! Oh yeah. Kako dobro pjevaš ti to. O, brate mili, neću, prosti. Ružno pjevaš. Čekaj, nemoj se zabijat u to, Anel. Di je sad ova? Tamo. Ča tamo stojiš, si dosadna. Ne znaš hodat. Tako idem ovdje. Super. Ne, bježi. Kako sam uspjela pobježi, šta skačeš? I'm Peppa Pig. Bježi, ne, ubit će me. I'm Peppa Pig. Ok, ja ne znam zašto provociram, zato ako ne mi je dosadno, zato... Ćao babice. Čujete muzikica kako blizu. I ona je isto blizu mene, jako ubit će me ova stvarno. Zašto ja idem tako pored nje, zašto, ko bi to rekao da radim? Ok, ona ne može na to, bar se nadam. Ne, možda ja ne mogu isto na to. O bože, ubit će me. Ej! Kaži nešto. I'm Peppa Pig. Alo? Čuješ ti? Pjevaj. Kako si dobro završila ovaj koncert. Ok, poslije što nam je Piggy ovo pjevala,
htjela sam tražiti mapu mango i došlo mi je ovo tu, pošto se vidi naši mangosi. I apsolutno nije ništa. Ok, ja mislim da sam možda našla drugu i nadam se bolju. Znači, ta serija koja... Jedna od serija koje ćemo početi, koja sam sad apsolutno ismislila, halo, okej, je taj Roblox. Znači, vi ćete nam napisati neke mape u komentare i neke igre i mi ćemo, ovo je Mango Island, evo ovdje ste vi, jako više izgleda, ovdje i jabuke, ali dobro je. Uglavnom, probivat ćemo neke bezvezne ne govorim bezvezne, probivat ćemo mape koje nikad nismo igrali ili koje biste htjeli vidjeti kako igramo ovo ono i ništa, to je to. Ne znam, 2-3 igre, tako kratko. Ok, od kad postoje plavi mangosi? Znači, govorila sam, ja se nadam da vas ova epizoda sviđala, ostavite like i mi se vidimo u drugoj epizodi. Pa. Vidite, a sad ću vam pokazati kako moja glava prazna. Eto, vidite, tako. Pa, vidimo se, mangosi.